Урматтуу туугандар, катталчылар, саламатсыздарбы? Мен Кара Суудан бүгүн пальто рядында турам. Пальтолордун бааларын дагы бир жолу сиздерге билдирем. Канчадан саламатсызбы? Канчадан булар? 14 кем бар, шубалар канча? Канчадан арзан, канчадан? 8 кем бар. Муну ушулар канчадан? Великан ба? Великан. 13 миң экен. 13 миң. Булар дагы 13 бü? 13 миң дейт, 13 миң. Мыналар сиздики да? Канчадан? 14, 12, 10. 14-төн 12-ден баштап канчага чейин? 14'ten başlap 8 ming'e doğru. 8 миңден 14 миңге чейин. Кайсылар? Мыналар канча? 12. 12 ушулар. Ушулар 12 миң. Турция. Кайсылар 9? 8? Булар болсо 8 миң экен. 8 короткилер. Шубалар канча шуба? 8 миң. Мына пальтолор канча? Айтып коесузбу? Мыналарда? 9,5 миң. 9,5. Бул жакта дагы новинка пальтолор. Жана айтылды, балары айтылды. Азыр о жерде мына дубленкаларды 10 миң дейт. 10 миң, 10 тысяч сом. Куртки 8 тысяч сом. 8 миң мыналар? 8 миң дейт. Ой, адам көп. Бүгүн суббота. Кымбатчылыкка карабайлы адамдар көп. Мына курткалар канчадан? Мужской кимики? Канчадан? 10 миң кеми бар экен, Мына да 10 миң кем бар. 10 миң кеми бар. Молодежный курткалар. Мына мужской курткалар 6,5 кеми бар дейт. Аялдар пальтосу канча болуп атат? Aslında 18 миң. Эң асты 18, эң артычы? Eң арты 10 миң. Кайсылар 18, кайсылар 10? Töre 18 миң. Мыналар мына жогоруда илинип тургандар 18 миң экен. Шубалар канча шубалар? 100 миң. 120 миң. 70, 80, 120 миң сомго чейин экен. Пальтолор 18 миң. Норковый воротник. Драп, кашемирбичи? Драп. Булар канчадан мыналар? Bunlar 17-18 pantolon. 17-18 миң. 10 миңдиктер кайсылар? 10 миңдер жақасы жоқтар болчу. Жакасы жоктор 10 миң. Булар болсо Китайскилер бар. Кытайдыкы бар. Мыналар 18 деп атасызбы? 18, Турция 16, 16, 15, 18. Ар кандай дейт. Акчасына жараша, Акчасына жараша дейт сапаты. Мына писец чакалуу. Kasa pisesi. Bana yenotlar 15 miңден. Еноттор Yenot çaka. Bu kaç ay? размерлери барбы? Ya tapirem. Тап бересиңер, Цветтери болсо бежевый экен. Любой время келе берем. Бүгүн келип атам сизге. Мына тойлорго, эми элдерге, көрүүчүлөр үчүн. Мыналар канча ушулар? Kulağın 4 miңден. 14 миң. Temit berersin. Эмне тойлорго кандай пальтолор кийишет? Margın. Булар Da деме yine jakşıram последний. giysi gelet. Bu hem sredni возраста. Orta yaşta. Басы канча ушулардын? Bası oşu 14 kem var da. 14 кем. Курткалар барбы? Норковый жака курткалар. Analar taş. Kıtayski taş. Мындай болуп турасызбы? Плащи китайский. Канча сом? 9 миңден экен мына ушулар. 9 миң. 9 миң сом. Писец чакалуу пальтолор. Канча болуп атат сизде? 12, 13, 17 миң аркылуу дейт. Так, мына пальтолор 17 миң дейт. 17. Шубая болсо. Мына шубалар канча? Кимики мыналар? Сиздикиби?
Mına paltonun basını aytып koysun. 14 ming so'm. Mına drap kashmir paltolar chiqarasi bejeli. Чакаллардын бардыгы 14-15 миң сомдук. Искусственный шубалар барбы? Барбы? Молодежканан кийин. Кайерде? Мыналар 10 миң экен. Мына пальтолор канча кыздар? 14-15 миң. 14-15 миң экен. Пальтолор молодежныйлар. Шубалар канча шубалар? 100 миң. 130 миң, а? 100 миң, 130. Mağlar çoğun razmeri var. 130 миң. Мына ушул пальто канча чың? 14 дейт. Бул жерде сиздикиби? Канчадан экен? Курткалар. 8,5 Мыналарчы бир? 10 миңден, бул 8 миңден, а? 8 миңден. Бул пальтолорчу? 15-14. В основном пальтонун баалары 15-14 экен да? 14. Орточо баалары 15-14. Теги бежевый. Канча? Это, күрөң. коричневый mi? Теги коричневый. 14 миңден экен. В основном орточо баалары 14-15 миң сомдон экен, а? Муларчымы? 11 миңден экен. 11. Булар дагы 11 да, э? Мужской курткалар канча болду? 6 mingden, 10 mingden, 8 mingden жатат. 6-18 миң экен. Так, мынандай эмелер канча болуп атат курткалар? Мыналар 7500? 8500. 8500 экен. Бул пальтолор канча болду сизде? 13 миң. Размерлери кандай ушулардын? 36-дан 44-ке чейин. 36-44. Турецкий размери? Турецкий. 36-44. 36 канча жүрөт? 36 бизден? 6 размер коштолот да. Мынау Кент. Кент? Фирма Кент. Фирма Ларета. Кент. Ушул фирма Кент материал кашемирби же? Кашмир. Кашемир. Чоңдор барбы ушулар? Ул да 36-дан 42-ке чейин. 36-42 эмес басы. Басы 17 миң Кент. 17. Бул пальтолор канча болду? Мыналар бар. Турецкий. Новинка, да? Жапасы энот. Съемный бар. 36-дан 42-ке чейин бар. Канча дедиңиз ушуга? Бул 17 миң сом. 17 миң. 17 миң. Быйыл. Мынау мода Лариса, бул 17 миң сом. Ларетанка. Жок, бул мода Лариса. Не дедиңиз? Мода Лариса. Мода Лариса. Канча ушулар? 17 миң. Мынау неден смотреть. Бунда жака эмесе воротник съемный? Снимать этим. Снимать этилет. Белинен снимать этиле турган барбы? Эме кемзир болуп кала турган. Ондай бар санкты. Жеңи дагы алынат. Жеңи алынат. Мына пальтолор канча? Булар Ларетаныкы 13 миңден. 13 миң. Ана жакасы 10 миң сом турецкий да. 10 миң сом. Курткалар канча болот? Курткалар ичи төнүн жакасы копсон 8500. Полный наполнитель төнүнчүнү точно. Анау кымбатыраак 10 миң сом. 10 миң сом. Чоң размер ушул. Ооба. Кичинеси жокпу ушул? Кичирээк размер. 48-дан 60-ка чейин бар. 48-ден 60-ка чейин. Ана мужской эмелер кашык. Канча ушулар? Мынау жакасы норка ичи төнүн 10 миң сом. Мынау тышы дубленка жакасы карчыгыр 12 миң сом. Мына жакасы норка белый дубленка 10 миң сом. Ушунун кожасы да бар 10 миң сом. Мыналар кожалар. Ана мындай дубленкалар бар, узун чоң кишилерге, шалдарга. 8500ден. Пальтолорчу. Пальтолар бар, мына Өзбекстан. Өзбекстан? 7 миңден кем бар. Түлөбөбү жакшы элеби? Түлөө жакшы. Мындай куртка бар Өзбекстан. Канча экен? 7 миң. 2 миң? 7 миң. Мынау бар ана. Канча экен? 7 миң шариаска бу. Аскын? Неме универсал кейчик алып кеттиңиз,
Реклама берсеңиз болот. Анна турецкий. Новинка. Новинка вилка. Жастарға. Молодец. Турецкий молодежный. İçi ne meh be? İçi mevkinde. Турецкий. Qancha ekan? 7500'den. Только гром сеттер бар да, коричневый. Қарасы мен грөм бар. Басы qancha ekan? 7500. 7500 ekan. Konteyner qancha? Konтейнер номері жоқ, тыныштық деп. Tinchliqbek deb kelaversangizlar. Kutka var mı? Kapşon. Ha, bayağı Gülmelece'dekiler bayağı. Так, Tinchliqbek, а? Yaxshi. Так, mana pisets kemzirlar qancha kimiki? 8500. Cho'ngdori bormi? 63. Yo'q, a? Mana paltolaring qancha bo'ldi? Qaysilar? 10 mingdan Ama boshlayapti. qarani ko'rsatchi shuni. Shali o'yja Shali. 13 ming. 13 ming.